zawe ejo ndagano yawe oburungi bwawe hamwe no kujunwa amatsiko mengi bigumo muri nge mpendera urugendo ingamba izina ryawe Embabazi abakukuratire ubu ejo munsi ubure ryongere akatsi kawe byabo n'ubutimba bwabo bakagenda nawe bahendera urugendo ungirire Embabazi nanga wa Isaya we ungirire Embabazi nanga wa Isirayeli ungirire Embabazi nanga wa Aburahamu we ungirire Embabazi nanga wa Siyona ungirire Embabazi Yesu mukama wanje Yesu ungirire Embabazi omuyaga bwensi ungirire Embabazi omukushumwa kwanje Yesu ungirire Embabazi ndendera urugendo ungirire Embabazi omukugamba kwanje yowe ungirire Embabazi omukitonco cyanje ungirire Embabazi ndahemuka nkashwara nishaba ndendera urugendo ingamba izina ryawe amazina gabo abamukuratire Matayo Mako Luka na Yohana Tumuseho na Tito Petero na Yuda Paulo na Yakobo Danieli na Yubu Samwili Yoshua Maraki na Hosiya abo nabo bengi abamukuratire nanjye nisaba Yesu iwe okukurata mpendera urugendo n'ingamba izina ryawe ungirire Embabazi nanga wa Isaya we ungirire Embabazi nanga wa Isirayeli ungirire Embabazi nanga wa Aburahamu we ungirire Embabazi nanga wa Siyona ungirire Embabazi Yesu mukama wanje Yesu ungirire Embabazi omuyaga bwensi ungirire Embabazi omukushumwa kwanje Yesu ungirire Embabazi ndendera urugendo ungirire Embabazi omukugamba kwanje yowe ungirire Embabazi omukitonco cyanje ungirire Embabazi ndahemuka nkashwara nishaba ndendera urugendo n'ingamba izina ryawe okutinaranga oba n'orondo bwenge okutana n'ekibi nuko kwetegereza kuko muri ebyo byona igenda mu rukundo Embabazi zawe ziguma hari twe Abazere aba banyureire tata na mawe n'umushumba wanjye ekanisa yanjye hawe shara zanyu imbende z'obusa
kugaruka. ugirire Embabazi Ruhanga wa Yesaya, ugirire Embabazi Ruhanga wa Isirayeli.